গোচৰ আৰম্ভ হ'ল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কাঠুৱা সেশন আদালতত বিচাৰ এই মুখকেইখন ভালকৈ মন কৰক আসিফা নামৰ 8 বছৰীয়া কন্যাটিক এসপ্তাহ ধৰি বন্দী কৰি ৰাখি ধৰ্ষণৰ পিছত হত্যা কৰিছিল এইকেইজন ব্যক্তিয়ে কাঠুৱা সেশন আদালতত আজিৰে পৰা বিচাৰ আৰম্ভ হোৱাত পুৱা আটাইকেইজন অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত দোষ স্বীকাৰ কৰা নাই অভিযুক্তই নিৰ্দোষী দাবী সকলো অভিযুক্তৰ नार्को टेस्ट करारो दाबी बिल्कुल बेबुनियाद है हम चाहते हैं नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच आनते मूल अभियुक्त संजू नाমৰ কন্যাৰ দাবী আসিফাৰ ধৰ্ষণ হোৱাই নাই ধৰ্ষণ নহয় কেৱল হত্যাহি হৈছে सीबीआई তদন্ত কৰালে স্পষ্ট হ'ব एक ही चीज मांग रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी जब सीबीआई इंक्वायरी होगी सीबीआई इंक्वायरी से क्या कोई बचता है मुझे ये बात बता दे पूरी आवाम बताए पूरी दुनिया बताए सीबीआई इंक्वायरी से कोई निर्दोषी बचेगा जो इंक्वायरी फेयर होगी फेयर इंक्वायरी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी चाहिए जो निर्दोष है वो बचे हम नहीं चाहते कि जो अंदर है उनको छोड़ो हमने एक डिमांड की सीबीआई इंक्वायरी टोटली सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इस जांच को हम मानेंगे फिर चाहे जिसको मर्जी फांसी मिले उच्चतम न्यायालय দ্বাৰস্থ হৈছে আসিফাৰ পৰিয়াল গোচৰটো জম্মু কাশ্মীৰৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰৰ দাবী ৰাজ্য চৰকাৰ আৰক্ষীলৈ জাননী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শীঘ্ৰে উত্তৰ বিচাৰিলে ন্যায়ালয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টক্স